Het Eurovisie Songfestival nu. Morgenavond barst het los in Belgrado met zangeres Hint als Nederlands hoop. Het festival kent al jaren een grote schare homoseksuele fans. Maar dat ligt dit jaar een tikje gevoelig. Want in Servië worden homo's en lesbiennes die openlijk uitkomen voor hun geaardheid met de nek aangekeken. Of erger. De reportage is van Alje Kamphuis. It's the mixture of the drama, the glitz, the camp. It is high drama Eurovision, I think. 67%, znači 2/3 građana ima izrazito negativno mišljenje o gejevima i lezbijkama. Također 70% ljudi u Srbiji misli da je homoseksualnost bolest. Belgrado, zaterdagavond. De Nederlandse Eurovisie-onderdanen zijn neergestreken in de tuin van de Nederlandse residentie. Doel is een audiëntie bij de koningin voor 1 week. Hint, hoe gaat het tot nu toe? Ja, goed. Ja? Het gaat echt heel goed. Ja, ik heb er zoveel zin in. En ja, de repetities op het podium waren gewoon geweldig. Het ging allemaal zo lekker. En ja, we zijn er gewoon aan het genieten ook met z'n allen. De Servische Marija Serifovic wint vorig jaar het Eurovisie Songfestival. Het land staat op zijn kop. Marija, hvala ti za sve. Srbija te voli. Ovo nam mnogo znači. Marija, najveća si. Molitva! Het Songfestival is nu dus in Belgrado. Inclusief de vaste schare homofans. Een paar duizend maar liefst. Oeps, dat is schrikken. Het Songfestival en de homo, wat is dat toch? Good question. I don't know. Maybe it's that there's a gala, there's this fancy clothes, there is the excitement of going to a great party. It has to do with the fact that gay people need an arena to belong. They don't feel they belong somewhere. And the Eurovision is a way to kind of meet together in an atmosphere which is relaxed. Straight people supposedly like football, competition. Everyone likes competition, but we like competition between music. Ik denk dat het komt door de extravagante outfits. Maybe it's a kind of music that gay people love. You know, pop, cheeky songs and cheesy songs, you know. Gek genoeg, ik vind de vraag helemaal niet relevant. Of het nou toevallig homo's zijn of hetero's die hierop afkomen. De vraag is meer of het zodanig serieus genomen wordt dat landen inzendingen sturen die ertoe doen. You're always such a good mood and you're smiling and you have this special glow around you. Thank you. Thank you. You're welcome. Relevant of niet, de homo's zijn er. En dat in Servië, een land dat nogal als homofoob bekend staat. 2 botsende culturen dus, op 1 plek. Dit zijn beelden van de eerste Gay Pride in Belgrado in 2001. En het is meteen de laatste. Opgehuurd door orthodoxe priesters vallen voetbalhooligans en rechtsextremisten de homo's aan. Ljudi su se užasno uplašili. Oni su imali nadu do tada da će nešto da se desi, da će se nešto promeniti, međutim to nam je zadalo jedan ozbiljan udarac. Znači narednih 2-3 godine cela gej aktivistička scena, zabavna scena, ono kao izlasi i tako dalje je stradala zbog toga. To nasilje je skrenulo pažnju javnosti na problem koji Srbija ima sa gej populacijom. Znači, na taj nivo homofobije, na taj nivo nasilja, na taj nivo nespremnosti da se toleriše nešto drugačije. In een buitenwijk van Belgrado vinden we het kantoor van de nationalistische beweging Obraz. Die voedt voortdurend de anti-homo-sentimenten in Servië. Mi smo hrišćani i držimo se onoga što naša pravoslavna crkva kaže i propoveda, a vi sami znate da već u Svetom pismu je jasno izričito kazano da je homoseksualizam greh i to veoma težak greh, izuzetno
opasan vid izopačenosti. Mi jednostavno ne bismo želeli da se tako nešto širi srpskim gradovima i u srpskoj državi. Mi želimo da Beograd bude slobodan i ponosan hrišćanski grad kao što je od uvek i bio. A kako vi gledate na homoseksualnost? Nis gut. Nije dobro. Onako čuo sam da to postoji, ali ja to opet ne verujem da to može da postoji. Bolest, ali je bolesno. Poremećaj, ništa drugo. Poremećaj. Pa to je prvo taj homofobični čitav društveni sistem. Znači, ako vama zdravstvo, ako vama politika, ako vama sve društvene institucije imaju homofobičan stav, a pritom taj stav se kreira o nečemu o čemu članovi društva nemaju pojma. Znači, oni ne poznaju gejevi i lezbijke, razumete? Onda naravno da će oni da formiraju homofobične stave. Znači, to je nepoznavanje i već predrasude koje šire institucije. De uitslagen van een recent onderzoek onder Servische homo's zijn schokkend. 7 op de 10 heeft wel eens met fysiek geweld te maken gehad of kent iemand die het heeft meegemaakt. Boris is zelf ook slachtoffer. Izašao sam se svojim prijateljem i jednostavno neki navijači su me prepoznali sa televizije. To je onaj bolesnik što priča o pederskim pravima, razumeš, i napali i njega i mene. On je čak i gore prošao. Znači, jednostavno, prvo sam na njega krenuli zato što im je bio najbliži. Imao je posekotinu na donjem kapku, otoke i tako dalje. Mene su onako dobro išutirali. Onda kada vi branite ugroženo duhovno zdravlje vašeg naroda, nije to napad nego odbrana. Znači, mi smo napadnuti i moramo da se branimo. De homobeweging van Boris heeft speciaal voor de homoseksuele songfestivalfans een folder gemaakt. De boodschap is: gedraag je niet te opvallend. Ook omdat extremisten met geweld dreigen. Pa dobro, pa šta vi mislite, ne možemo mi sad da idemo i da zavirujemo u svačiju hotelsku sobu, da li je on peder ili normalan čovjek. Ali na ulici ako se budu pokazivali, držali za ruke, ljubili. Pa što moraju to da rade u Srbiji? Eto im Holandija, Belgija, Danska, pa nek rade to. Ook Eurovisie waarschuwt de homo's in een brief voor al te opvallend gedrag. For safety reasons, because we don't want unwanted incidents, of course. So just to be aware of that there's different customs here than in your native country. I'm aware. I mean, I think everyone's aware. I mean, you know, the fact that everyone got this letter, and there were other things in it as well. But I think the main message of that letter was, you know, if you're gay, please be careful. What you feel and what you do is very much a personal thing, and I don't really believe in advertising and behaving extravagantly. You know, I would never want to insult local culture wherever I am. Nou, het zegt misschien dat homoseksualiteit hier nog lang niet zo geaccepteerd is als in sommige andere landen. Het is ook goed dat ze daar informatie over geven. De politie heeft toegezegd alle festivalbezoekers optimaal te beveiligen. Er zijn nog geen incidenten gemeld. Four, 3, 2, 1, go. Intussen repeteren de 43 landen een recordaantal. En er wordt flink gefeest. Homo-hoogtepunt tot nu toe, de aankomst van icoon Dana International. Yeah, I mean, I think the thing about Eurovision, it is a bit like coming out, because there's a fear with coming out that people might reject you. And of course, Eurovision, I think now actually it is, but you know, in the past it's not seen as the trendiest thing to be interested in. So there's that fear of, oh my God, if I say I like Eurovision, will people kind of reject me? So there's a certain parallel between liking the Eurovision and being gay. Boris hoopt vooral dat het festival goed is voor de emancipatie van Servische homo's. Znači, jednostavno, kada vi budete u kontaktu sa ljudima koji su doživjeli jedan mnogo viši nivo slobode, znači, vi se upoznajete sa time na šta vaš život može da liči. Znači, kako sve možete da budete priznati. Razumete? Znači, kada se vi sretnete sa gomilom emancipovanih gejeva i lezbijki, naravno da ćete i vi želiti da se emancipujete i da ćete skupiti, potražiti snage da se više emancipujete u ovom društvu i da se trudite da menjate društvo.